tinggal ke Jongka. Parari, abang Iwan hari lagi kami, hari lagi kakak. Ia kuat ia kapan terkenal di India. Bahagia di India seni ke Beladet. Hari lagi di India seni ke Beladet. Dan negerian yang diberi ke Sarkar. Dibathat kenal ia ke BPP. Dan dibapun pak kita kenal. Berkawai kita dalam baka BPP kampat nasurok hana ke BPP kampat wara development kali dengan wadau jong ke Sarkar selai ini nasional semut apa perkat alam marwai tak ya seriam yang dengan wadau jong tu usuri itu ikon pelang diberi hagawai kepor wai usuri berwai ikon pelang jadi diumlang nak wai kebadur. Uni usuri udi naneng, uni ukun pelang udi narung. Uni usuri urawada ukun pelang uang. Dari mana ukun pelang ubah penculut kita ada koom ke bangadi. Ang ukun pelang kumongan penculut bangadi narung pipi naneng. Koom ketul naneng suram. Ang usuri balakran ya kapadai. Lempet. Dari pan mame ang balakran yang ngadikin di basniu balak kritisais yang akan dong. Kumbasam sinan mencuah. Orang dia kurang samsnen mencuah abang amat tarang asnen, samsnen mencuah yang ampat siapa nak? Kumna dua rakum kita jadi kena television sekidongpi. Orang dia usuri, oh iman lade upara jomne, orang kurang upara jomah abang ada kurang baik, para orang kapakadu orang usuri iman lade upara jomne. Sarkar NDA ke persiapan wadal itu BPP yang kina isu kibalong iraman kibang tajumot kung kipeka atau ya sana itu ya tip baka BPP kampat julan ke Sarkar benar-benar lada ke Sarkar masuk tuh pertama akan senai kita ke surat kelenting kesenjian barang rai ke development kebabiang kalau bangserada pendiam udah kesuki angin yalam nolmi kita ke pos peminangnya angin yalam ni parali. Ini kita kenal penthani ke Sarkar dalam tangki politikal propaganda dalam bakalayu Pak Ma. Dan lagi lagi sini kita tahu dalam mengenai ke BPP. Enggak langsung aku mau Pak. Sudah kenal ya kita kajak kini kajak kita nasdang haput. Hana baka BPP kebut pan penduk kajak kini kanwara ya kita kajak kita. Nilai referensial presiden juga parti udah referensial. Maka stans juga parti dalam. Baka name and surname kakerteng bakajaj kadai kamon sinet jong breu ngangan ya kaperkai barakan tenggor yelo ban ai kerteng kundur ikut jogi kamon ya ikut jogi kabang kamta ngamut tanong bani nyeda ya keriti ya kedustur nyeda ya keriti ya kedustur ke keri kajaj breu nyimdai kiberiti nyimdai kibedustur handrai ka stans ka basai jo ka BPP kalong tang silain. Bakata tolong kumne. Culture is a carrier of civilization and not a barrier to progression. Kaliti kadosor kadai kanang ra ya kalong menriu man menriu. Kamdai balong kanang kang lenti kang sengkin ya karoi kapiu haga jingim jumi. Parari KBPP kadang lagi jogi nongrem. Kumbang lelaki kan lekot menesek mak, baka BPP kadon katong kabasai, hagit niya kimti joka nang sekma. Hagit niya kimti joka mentah, hagit niya kawat ka mentah, hagit niya kun ka election, sa kayen do kawan joka rindia. Kasay BPP kalasay yai Dr. Ricky AJ Serkan, banlang kertong joka, sa kani kay jengya kun election sa Lok Sabha. Nampak akan berensimon sepang jong Dr. Ricky Serkan. Nasukwa akan penkemai pitan boy. Kajing ong kabaong hagaptin pareng. Kabaong kumni. The ultimate measure of a man is not where he stands at the moments of comfort and convenience, but where he stands in the times of challenge and controversy. Kajing kau basisya ya kalongren yang tu beriau. Kamdai hati por basut pasan kajing handai hakapor badan kasau pasyan
kajagayin jung uang kapor badan kasawa sian kapatai ya kejinglong jingman jung kapangamut panong kalong kangsilan by Dr. Ricky Selvan idan haka comfort idan haka convenience dalam ka university life idan haka jingsuk jingsan haka sekolah handai nakasuk kasan jong ka sekolah une usamaran ba ulami mentah hamadan banyak kun ya kan ya kamaba kabangamot panong kalong ilakroy ban sacrifice nagabanta banyak kun ya kedaw ba jong gajay andre kapil kapani ay sa pili ng somsong hangni luksay at konjuro hakasunong mga friend sunong haban ay ya kajilkrasyan kapapura ya ka voice of the people party hagani kajinyakon election hagani kakimti kapamenta nikwa banyo ya kajinjob bat omtang ya kajinjob nikwa banyo ya kajinjob kabadon burong nama kajinjob jo ka voice of the people party kadai kajinjob jo upat bahi kanangiskan balemba lagi kerjaan jompi ninyo yo namtam uban long maunam haka political history ke jongi bagin create ya kata ko record kanang bagadia par kalong kasenjam naga bantay yowe ginya kun hati election ke banwa para wino bagi de kinten ke bakanjat ko aban sim subur ko idon sa jowe pat kinong keren ke ban keren ke ne janmi sasise kajem depan ipikinong suksang baro Sekarang apa yang lipat bang kakak kenai ke dalam April bangkatnya dibuat ke jompi kakak pasangnya kasar hak sembol jomopra kali ini kintian kita kerja kublai sibun kublai